لتاخین باشوری باجار حسکی شر و پرچونین دجوار دنابرا تروریستین داعش و هیزین رژیم سوریه دا بردامن و هولین داعش بو هاتن نفتاخین کردان کود کevin باکور باجار حسکی جالی هیزین یپگه و هاتنه جناو برن. لباجار حسکی شر و پفچونین دجوار دنابرا چکدارین داعش و هیزی رژیم بعث ده لتاخین باشوری باجار دروجا پنجان ده ددومن. چکدارên Daişê piştî got bi otomobîlên bombabardkirî êrişî nava bajar kirin, navendên leşkerê rejîmê li taxên neşwa Rojhilat û neşwa Rojava û Ğwêran xistin bin kontrola xwe de. Herwiha di encama vî şerî de depoyên petrolê yên kampanya Sadkobê hatin teqandin. Jalî xwe vê yekîneyê parastina gel YPG taxên Kurdan ê got dikevin bakurî çemê Xabûr diparêzin û hewldanê çekdarên Daişê ji bo derbasbûna nava bajar têk dibin. دو ساعت سحر در دور حشت نه و در شرکت جوار قومی چتن داعش خواستن در باس ویالی بن شروع پچون و در چه بو انجام دا قدر کاتنا کشتن حیا بریواری جاردی تنایی چه بو یعنی تشتک چه نبو بریواری جاردی خواستن و در باس وی ملی بن جاردی حوالا لیدا یعنی اصلا آقایی که یوغو جلیدان جاردی ایرشیوان هاتن سکناندن و سحره در دور 6-7 جاردی خواستن در باسی وی ملی بن جاردی راستی برخوادانی حوالا هاتن یعنی هزینی پگه و یه پجه برخوادانی که مزن پیشوان گرتن آنها مرودگار نشان بده جوی خطه و واتر ازاتن حیانا در باس نکرنه خواستن در باسی وی عالی ببن و در هاتن سکناندن جبر آستانگی یه حوالا برخوادانی حوالا هی امل ویده که نزیکی نشوانه نزیکی خابورن جماعة خوياني كرم فيدا كي نشوى غربية وشر أنا دجواري تقوم الآلية غويرانة البر حبسي والبر ملعبي شردنا برا رجيمي دي وشتين داعش دنا أو تخوازن درباسي نافا ورتا باجير بفن وأنا شر دجوار تقوم الآلية غويران ونزيكي حزي بيروتي إما وكيزي كردي أم خطا باراستني دنا باراستنا دفري خدكن أم باراستنا ملتي خوشي دكن أم الفان خطابن امی حتاج ما بی امید برخوا بدن. افتید دمکی ده گو هجمارک جلشکری برevaniyan اجتماعی و هزین ملسمینای گریدای رژیمه چکین خورا دستی یکینه پاراسنا گل YPG کرن و هجمارکی دن تفل ناوا چکدارین داعشی بون. هروها پرانیا تاخین باجار ده انجام وی شری ده جنشتجیان والا بویه. ریبر جزیری که اینن باجار حسکی. جواتا آسایش ناتویی یا ترکیه اگر انجامدن اپراسیونی که سربازی گنگشت که روجاوای کردستان است رو